Elektrostatični oziroma kondenzatorski mikrofoni. Zvok, energijo, ki lahko slišimo, potuje toliko daleč, dokler ne izgine v svet okoli nas. Preden so izumili električni mikrofoni, ni obstajal zadovoljiv način za pošiljanje zvoka na drugih mestih. Lahko kričite, vendar to bo prenašalo vaše besede samo še malo naprej. Če želite, da vas poslušajo v Londonu, ne morete kričati v New Yorku in ne bi mogli pričakovati, da bo vas nekdo poslušal 100 let kasneje, kaj ste povedali, ko ste govorili leta 1715. Danes so pa stvari malo drugačni. Poleg tega, da so mikrofoni različne glede na izgled in uporabnost, vsi so pretvorniki. To pomeni, da pretvarajo mehansko nihanje zraka oziroma zvok v električni signal. Če imate nekaj za povedati, rabite mikrofone za oddaje. Uporabljamo ga za različne namene, v napravah za osebno in splošno rabo, mobilni telefon, diktafon, kot tudi za profesionalne namene snemanja, snemalni studio. Kako mikrofoni delujejo? Poglejmo si podrobneje. Kadar govorimo, zvočni valovi nosijo energijo proti mikrofonu. Ne pozabite, da zvok, ki ga slišimo, je energija, ki se prenaša z vibracije v zraku. Znotraj mikrofon, membrana, ki je precej manjša, kot bi jo našli v zvočnik in ponavadi narejena iz zelo tanke plastike, se premika naprej in nazaj, kadar zvočni valovi jo udarijo. Membrano povzroča premikanje druge komponente mikrofona in se ustvari električni tok. Električni tok teče ven iz mikrofona in v ojačevalec ali napravo za snemanje zvoka. V profesionalni uporabi so glede tehničnih kvalitet najboljši kondenzatorski mikrofoni. Kondenzatorski mikrofoni so tudi imenovani elektrostatični ali kapacitivni mikrofoni. Delajo malo drugače. Kondenzatorski mikrofon je sestavljen iz dve kovinske plošče, ki so vzporedni in na majhno razdaljo. Med ploščami pa je napetost. Tiste plošči se obnašajo kot kondenzator, ki je zaporedno zvezan z uporom in z virom napetosti. Kondenzatorski mikrofoni uporabljajo kondenzator za pretvorbo akustične energije v električno energijo. Kondenzator pomeni elektronsko komponento, ki shranjuje energijo v obliki elektrostatičnega polja. Sprednja plošča je iz zelo lahkega materiala in deluje kot membrane, ki rezonira ob zvočnih nihanjih. Ob nihanju ta membrana spreminja razdaljo med drugo masivno elektrodo in s tem se spreminja kapacitivnost kondenzatorja, ki povzroča padeč napetosti na uporu. Kondenzatorski mikrofon ima zelo veliko notranjo upornost. Kapacitivnost tipične mikrofonske kapsule je 20 pikofareli. Reaktanca pri frekvenci 20 Hz pa približno 400 megaohmov. S spremembo kapacitivnosti se pretvori v električni signal med obema ploščama, ki se beleži v računalnik ali snemalnik zvoka. Če imate studio in želite snemati neki pevec, kako poje, cenejši kondenzatorski mikrofon bo opravil delo boljše kot dražji dinamični mikrofon. Ampak za kondenzatorski mikrofon
potrebujete napajanje. Kondenzatorski mikrofoni potrebujejo napajanje iz akumulatorja ali iz zunanjega vira. Napajanje mikrofoni se kliče fantomsko napajanje in omogoča, da vaš kondenzator dela. To pomeni, da skupaj s kondenzatorskim mikrofon potrebujete tudi mešalna miza s fantomsko napajanje. Slabost kondenzatorski mikrofon je občutljivost na klimo in potreba po zunanjem napajanju. Neki kondenzatorski mikrofoni uporabljajo baterije, ampak to je manj pogosto. Elektret mikrofon je tip kondenzatorski mikrofon, ki so ga izumili Gerard Sessler in Jim West. Elektret je feroelektrični material, ki je permanentno naelektrenim ali polariziran. Ime izhaja iz elektrostatika in magnet. Zaradi dobre učinkovitosti in enostavnosti izdelave je cenejši in večinoma mikrofonov danes so elektret mikrofoni. Skoraj vsi mobilni telefoni, računalniki in mikrofoni za slušalke so tip elektret. Čeprav za elektret mikrofoni je nekoč veljalo, da imajo nizka kakovost, najboljši so zdaj lahko konkurenčni tradicionalni kondenzatorski mikrofoni v vsakem pogledu. Za razliko od drugih kondenzatorskih mikrofonov, elektret mikrofoni ne potrebujejo polarizacijska napetost, ampak pogosto vsebujejo integriran ojačevalnik, ki potrebuje napajanje. Ta ojačevalnik ga pogosto fantomsko napajamo v studio aplikacij. Za prilagoditev impedance je v kapsuli vgrajen field effect tranzistor. Kakšna je razlika med kondenzatorski in dinamični mikrofon? Dinamični mikrofoni so boljši za izvedbi v živo, elektrostatični pa so boljši za snemanje v studiu. Dinamični mikrofoni lahko posnemijo najbolj glasni zvoki, ampak niso dobri za oddaljeni ali tihi vire v primerjavi s kondenzatorskimi mikrofoni. V studiu raje uporabimo kondenzatorski kot dinamični mikrofon, ker kondenzatorski mikrofoni so bolj občutljivi kot dinamični mikrofoni in lahko opazijo tišje, visoke ali nizke frekvence. Občutljivost kapsule je do -36 decibelov. Kakšna je razlika med manj občutljivi in bolj občutljivi mikrofoni? Poglejmo si primer. You wrote down a long list of items. Dinamični mikrofoni imajo omejene visokofrekvenčne podrobnosti. Boljši so za vokal ali za inštrumenti brez strune. Ker nima tuljavo v kondenzatorski mikrofon, zvočni valovi lahko premikajo le membrano. To omogoča, da kondenzatorski mikrofoni imajo boljši visokofrekvenčni podrobnosti kot dinamični mikrofoni. To pomeni, da so idealni za inštrumenti za strune kot piano in kitar. Velikost magneta otežuje, da bi naredili majhni dinamični mikrofoni. Saj nima magnet v kondenzatorski mikrofon, lahko jih naredimo zelo majhni in skriti. Kadar izbirate mikrofon, je zelo pomembno, da je mikrofon usklajen z želenim izvor zvoka in oprema, na katero je mikrofon povezan. Mikrofon naj bi imel možnost zaznavanja in obravnava glasnost in frekvenčnega območja instrumenta ali vokal, ki snemate. Če nima, vaš zvok, ki snemate, lahko se sliši drugače ali lahko se zgodi, da mikrofon ne posnemi zvok. Če razumete, kakšne so lastnosti posameznih mikrofonov, lažje se boste odločili, kateri je prav za boljši rezultat pri snemanju. Kako so mikrofoni narejeni? Da bi naredili mikrofon, ki ima visoke kvalitete, proizvajalci začnejo s kos, ki omogoča podporo,
Автоматизирана орудија зачнеа вртати цилиндер доклер не досежеа желјена димензија. Наредио туди задржевалниот обруч за решетко за микрофона ки поддржал njeno ковинско мрежа. Наредио 3 пластми из мрежицо и njih поравнавио. Потем их сеја скупај. С помоќу стискалница ки е наменjena за обликување ковин, досежио конкавна форма. Потем разделио мрежицо на половицо. Обе коси бо упорабljeni за едно решетко за микрофон. Монтер стисне лепило внутр во обруч и стисне решетко во обруч. Горилник се грее обручи и с тем се омогуча леплење решетко за обруч. Сведер нареди лукне на меденинасти диск 90 ки со отпртина за зрачење. Друго орудие равни површино и настрани нежелјени дели. Тај диск е носилна плошча за едно капсула. Монтер очисти усе преостале острушков и поставља носилно плошча во направо за држење. Ово пластично мембрано е било обложено за злато да лахко води електрична енергија. Поставља пластични обруч ки омогуча да мембрано остане на место и повеже електрична вежица. Она превија пластични обруч да заготови склоп. Стаја отстрани од вечно пластико на мембрана. Капсула е здај кончена. Здај придружи 2 капсули скупај и уствари срце микрофона ки претвара звук во електрични сигнал. Мед капсули поставимо дистанчник из алуминија. 2 капсули помени да микрофон лахко спреема звук од различни смери. Се стол поставимо на пластични носилец. Монтер постави меденинасти диск ки смо го пре видели на електронски систем. Потем постави капсули во решетко. Повезуе решетко за електронико. Постави ковинско охишје над електронико и поставља велико навојно запорко. За преискус звука, микрофон се постави во посебна соба. Рачуналник измери негов одговор за различни звучни фреквенции. Кој микрофон оправил таа тест, го запакирају с велико позорноста.